Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Umami Šegrt. Danas imam ogromnu čast i zadovoljstvo da ugostim Miru Šemić. Mira je vinska akademkinja, jedan preozbiljan stručnjak u vinskom svetu i direktorka Goi-Mio za Sloveniju i za Srbiju. Goi-Mio je vodič koji dolazi u Srbiju na proleće 2022. Razgovarali smo o samom vodiču, o sistemu ocenjivanja, o tome šta će to sve doneti za naše ugostiteljstvo, za naš turizam, za one koji su uživaoci restoranskih sadržaja, ali ne samo restoranskih, vidjet ćete više o tome u samoj epizodi. Želim da se zahvalim našim partnerima iz Volvera. Volver je platforma koja objedinjuje dve stvari: online prodavnicu vinskih i gastroproizvoda volver.rs, kao i prodavnicu koja se nalazi u Mileševskoj 3 na Vračaru u Beogradu. Volver nam je poklonio za naše verne slušaoce i gledaoce za prve 3 kupovine na samom sajtu volver.rs uz promo kod Umami Šegrt 3 puta po 15% popusta. Savjetujem da taj popust iskoristite. Želeo bih da se zahvalim ekipi koja je zadužena za produkciju ovog podcasta, podcast.rs, i da se zahvalim svima onima koji nas podržavaju putem platformi za podršku kreatorima, kao što su Buy Me a Coffee, Patreon ili direktnim donacijama. Svi vi koji nas podržavate na taj način, beskrajno hvala i imate uz našu zahvalnost priliku da uživate u bonus sadržajima u kojima pričamo o nekim detaljima vrlo zanimljivim. Najpikantniji delovi će biti u bonus sadržajima, tako da možete naći linkove u samom opisu ovog videa. Otidite na Patreon ili Buy Me a Coffee i pogledajte šta je sve u ponudi. Svakako imate i mogućnost ranijeg pristupa samim epizodama od svih ostalih. Hvala na podršci i uživajte u ovoj epizodi. Dobrodošli u podcastu Umami Šegrt. Velika mi je čast što ste ovde i stvarno se zahvalim od srca što ste odvojili vreme. Znam da je, obzirom na situaciju sa Goi-Miom, da je sad da užurbano za vas jako. Tako da mnogo hvala što ste došli. Hvala vam da ste me pozvali. Nećemo se sad komplimentirati, ali i pratim što radite i čula sam puno o vama i vašem radu, tako da mi je zadovoljstvo. Hvala puno. Lepo ćemo se ispričati, imat ćemo sigurno čemu da pričamo. Ja imam jednu, onako, malo je kolokvijalno, ali sa kim god da sam razgovarao i pomenuo vaše ime, oni su rekli, svi su se isto izrazili, rekli su ona je ozbiljna faca. I to sam sa jedno 4-5 strana čuo. Ali sam ozbiljna faca koja se jako puno smije. Da, ali ozbiljna faca u smislu velikog, sa takvim poštovanjem su govorili o vama. Tako da to je onako vrlo simptomatično i volio bi da u ovom razgovoru malo predstavimo šta ste vi radili i u nekoj svojoj, kako ste došli do toga da budete ozbiljna faca u vinskom i gastro svetu. A svakako ćemo razgovarati o tome, o dolasku Goi-Mioa u Srbiju, što je svakako velika stvar, i možemo možda odatle da počnemo. Verujem da je to najinteresantnija trenutno priča, najaktuelnija. Hajde da objasnimo onako za neko ko nikad nije čuo za Goi-Mio, šta je, kako funkcioniše ocenjivanje, znači te neke, da kažem, možda tehničke aspekte, pa ćemo onda dalje produbiti priču. Reći ću vam o Goi-Mioju, ali moram samo reći da me iznenadila ustrajnost ljudi iz Srbije koji su mene već 2019. zvali i pitali da li bi mi bili zainteresovani da dođemo u Srbiju, da napravimo nešto, i onda je došao COVID i sve. I
konačno smo evo ove godine to realizirali. Tako da veliki plus. Ja sam bila čak iznenađena. Tako da svaka čast. A vraćam se Gomioju. 2 novinara, jedan urednik i novinar mislim da Parisian Post. Su pisali kolumne, pisali recenzije o restoranima. I to je imalo strašan odaziv kod publike, kod čitaoca. Pa su onda napravili magazin koji je bio posvećen samo tome da bi 72. napravili i prvi Gomio vodič. Mislim da 64. su napravili samo za Pariz. Uglavnom to se razvija. Imalo je neku svoju evoluciju, da. I to je bilo nevjerojatno. U prvih mjesec dana je bilo prodano 150.000 primjeraka. To je bio boom. Još tada, ozbiljan boom, da. 72. Ali Gomio je bio taj koji je u 70. Podupro Bocusa, Robuchona, velike francuske šefe koji su rekli da dosta više klasične francuske kuharije, puno sosova, sve teško, sve napucano i htjeli su da donesu jednostavno jedan novi vjetar, ne previše kuhanu hranu, vrhunske sastavine i što bliže okoline i tu im je zaista Gomio dao vjetar u leđa ili u krila, kako god hoćete. I zato je postala razvila se ljubav između Gomioja i šefova. Još nešto. Danas, nažalost, drugi vodiči daju sunce, zvjezdicu, lipin list, u stvari vlasniku restorana, a ne čovjeku koji je tamo razmišljao, koji je danima sastavljao, koji je kontaktirao proizvođače da dobije najbolju sirovinu, sve moguće. Tu taj čovjek kad ide iz restorana, on ode golih ruku. Tako je. A zato je kod Gomioja na prvom mjestu čovjek, pojedinac. Tako da, šef. Tako da mi dodjeljujemo različite nagrade. Najveća, najbolja je normalno šef godine. To je zaista, to je za zvijezde. Na nivou zemlje. Da, onda imamo šefa budućnosti, pa imamo šefa mladog talenta. Šta je razlika između ta dva? U godinama i iskustvu. Ali se prepozna da je neko mlad, perspektivan, jer želimo opet onaj vjetar, stalno mi neki vjetar tamo pušemo. Želimo da se ljudi razvijaju, da grebu, da se trude, da se školuju. Zatim, ja moram reći, ja sam uvela u Sloveniji još dodatnu kategoriju, jer u Srbiji je problema, možete misliti kako je u Sloveniji, nema konobara. A bez konobara ti možeš sastaviti tanjur, izmisliti ga, napraviti, ne znam kako. Ako nema ko prezentirati, reći gostu šta je na tanjuru, objasniti mu, ponuditi mu dobro vino koje će još poduprijeti taj tanjur. Šef može biti, ne znam, čudo, ali i zato premalo cijenimo. I ja sam uvela još i to kategoriju, to će biti isto i u Srbiji. To je najbolji konobar sommelier. Zatim imamo šefa tradicije, koga upravo izabiramo da su to ljudi koji njeguju već desetljeća ili stoljeća stare, vjekovi stare i recepte i ono što je naučio od babe, mame, ne znam koga, ali malo prilagodio. Nije više toliko zapečeno, nije više toliko sosa, nije toliko masno i napravio ipak mali iskorak. Ali je to taj tanjur. Tako da to jako prepoznajemo, jako cijenimo, jer bez tradicije ćemo raditi copy-paste, bez veze. Da mi ovdje kuhamo isto kao u Južnoj Africi, bez veze. Besmisleno je. Tako da to nagrađujemo. Onda, pored restorana, što bi mi rekli fine dining, ne znam zašto se toliko to fine dining, kaže se vrhunski restoran. Jeste vi ikad čuli da je neko baš definirao fine dining? Da. Teško. Da. Tako da bi ja rekla vrhunski restoran, pored vrhunskih restorana koji imaju savršeno sve. Hranu, vinsku kartu, ponudu voda, pića, bezalkoholni, koji imaju savršen servis. To je ona restauracija što ja kažem, kad uhvatiš za kvaku, otvoriš, dočekate osmijeh, dočekate sunce, iako vani kiša, ružno.
I šta se zaboravlja? Da ti uzmu kaput, da te odvedu, da te posjednu. Znači, servis da bude u nulu. Da je kompletan pribor, čaše sve. Da je oprobrano, da je kvalitetno, da je to zaboravljamo, traži se da je sto tapeciran, pa da imamo nadstoljak, pa stolnjak. Jer ovo je francuska varijanta i francuska škola. Nema tu hipsterskih varijanti, mi ćemo sad na goli sto, pa mi smo inovativni. Nema. Tu se još uvijek cijeni kuharska škola i želi se normalno i aplauz za inovativnost. Tako da, to su ti vrhunski restorani. Ali imamo puno dobrih restorana. Imam priliku. Ali ja ću možda, ne znam da li je jedanput mjesečno otići i uzeti si vrijeme 6-7 sati da ja sad sjedim u fine diningu na degustacijskom. Tako je, to nije nešto što je svakodnevno. Da, ba ne, i godine donesu svoje. Znate šta, nekad sam ja došla u 7 kući, istuširala se, u 7:20 išla na posao. Ne ide to više. Ne može se više ni kasno tako jest. Kako ne? Znate. Kako ne. Ali je masa dobrih restorana gdje ćemo otići pojest ribu iz pečnice, svakodnevnu hranu. Apsolutno, dobru paštu. Možda čak i češće. To su restorani kojima smo češće izloženi u stvari. Apsolutno češće. Konačno zdjelu salate. Je li tako? Tako da to je segment restauracija. Šta je opet veliki plus Gomioja? Ja da nisam vjerovala u Gomioj, da mi se nije dopao koncept, ne bi se ja upustila u to uopšte. To nije meni sad prilika za zarađivanje, ne. Postoji kategorija pop ili pops. Popularna mjesta. To su ugostiteljski objekti od slastičarne do vinskog bara, do tapas bara, do pizzerije, do pečenjare. Sve ono gdje čovjek može sjest, mora sjest. Baš su me pitali u Srbiji da li to može i ovo take away ili da uzmeš ili ima samo 2 stola. Ne može, jer to mora da ima biti, salu. Da. Mora se sjest, mora se popiti čaša pića. I fast foodovi znači ne upadaju u tu opciju, jasno. To mora biti svejedno lokal gdje će čovjek za male pare. Ništa da ga zaboli džep i da pojede i da popije i da kaže to je bilo dobro. Mi smo i to uveli. Nismo elitizam i ne podupiremo elitizam. Normalno da predstavljamo i te visokocjenovne, ali jako je važno za te visokocjenovne publika je možda ako je 15 do 20%. A sve ovo drugo su ljudi koji će se... Mi jako puno radimo na mladim ljudima. Da razvijemo taj okus. Da kod mladih ljudi razvijemo svijest o kvaliteti i da znaju cijeniti što je i u čaši i u tanjuru. Ali zato to onda mora ići stepenica po stepenicu da se on razvija pa počne raditi pa se onda priušti ovakav ili onakav restoran. Znate, jednostavno tako da mislim da radimo i na publici. A pored toga, opet sam ja to tako malo dodala nekih svojih stvari, jer, na primjer, francuski su samo restorani, bistroje. A ja sam dodala još i pivovare, pa pošto sam cijepljena na vino, sam dodala vinare. I pošto jako puno putujem, apsolutno sam obišla sve vinske regije po par puta i onda bi nekad zafali nešto šta bi ja popila, šta bi kupila, za popiti još najmanji problem, ali da kupim, da odnesem. Mene svi zafrkavaju, jer ja onda daskicu, dovučem i vino i onda nešto baš pravo autohtono pa se to nareže. Jer nema bolje kombinacije nego tradicionalna kombinacija vino, hrana, baš iz tog područja, s tog teroara je najbolja kombinacija. Onda sam ja rekla, pa i to ću ja uvesti. Kad dođe stranac da dobije knjigu, ne samo restorana, ne samo popsa, nego šta bi on i kupio i probao i odnio kući, jer na taj način mi širimo dalje i vijest i svijest o kvaliteti područja s kojeg je taj čovjek došao i donio i knjigu i te proizvode.
Jasno. Jel dobro? Da, fenomenalno. Aplauz, ništa aplauz. Kako ne, bravo. Ali nisam znao da se razlikuju od zemlje do zemlje. Da. Znači imate autonomiju. Jeste, daju nam odrešene ruke, smislu. čak im se i dopada onda i ta kreativnost i ti dodaci. Jer Srbija je ipak velika. Kako ne? Iako, ako gledamo kulinarično, Slovenija to je 15-20 godina da mi ne zamjere ugostitelji. Ali svejedno to meni bilo premalo. Ja kao skoro profesionalni gurman i dobrojedac volim sve ovo što sam vam napričala, da imam pregled, jako sam društvena osoba i volim sa prijateljima dijeliti, otvarati flaše, nešto mezno. Uklopilo vam se to u stilu života svakako. Ne? I zato sam ja onda dodala te stvari u knjigu i to će sve biti i iz Srbije. Mi smo već odradili pivovare. Rade se vinarije. Prema kraju smo sa predstavljanjem tih autohtonih proizvoda, sireva, rakija. Znate, tako da mislim da ćemo se potruditi da napravimo onako dobru knjigu. Odlično. Ideja je da izađe na proleće sledeće godine, ali tako? Prva godina će biti 2022. Jeste. Koji mi je od 2022. Jeste, 22. I planovi su negdje kraj aprila. Kraj aprila da izađe. Da. Nadam se da neće biti nekih velikih cirkusa, da će ostati svi restorani otvoreni. Jer pazite, sad 7 ljudi češlja gore dole. Koliko mislite da je nezgodan trenutak za dolazak vodiča u bilo koju zemlju, da se otvara novo tržište zbog COVID-a? Nije. Znate šta, gurman, ja sve polazim od sebe. Pa ko će mene zaustaviti? Ja sam se 3 puta cijepila, upravo zato da mogu hodati. Da možete da živite normalno, da. Normalno da ne idem u cirkus, navečer, mislim, cirkus da nije žur, da. I konačno, smiješno je bilo da su zatvarali restorane. Tih par metara što čovjek napravi između stolova, onda sjedne i sjedi za svojim stolom. To nije diskoteka. Kako ne? I to je bilo jako ružno i nepravedno i nepromišljeno. Jest. Iz perspektive turizma. Gore onda što su se iskupljali po stanovima, pa žurke i ne znam šta je bilo. Da. Restoran nema tu zaraze. Jasno. Teo sam da popričamo i o detaljima ocjenjivanja. Ocjenjivanje je svakako sad prvi put, razgovarao sam i sa kolegom Vanjom Puškarom, prvi put ćemo nekako biti izloženi kritici jednoj stručnoj. Jedna stručna informacija o tome, dobit ćemo tu neku povratnu informaciju, ugostitelji će dobiti i mislim da je to velika stvar. I kako izgleda ocjenjivanje? Ko ocjenjuje, kako ocjenjuje, koliko neko može da bude pristrasan, kakav je sistem napravljen da to funkcioniše? Jako malo može pristrasan, jer to je, ja bih rekla, gastronomska tabela. Tako da ja jednostavno kažem. Gomio je sastavio na više stranica i ta tabela vas vodi. Dajem vam sve mogućnosti, ono što sam rekla. Da li je bio amuzbuš, pozdrav iz kuhinje, da li nije. Ako je bio, da li je zaračunat. Ako je besplatan, onda se dobiju poeni. Ako se zaračuna, je 0. Jako se cijeni ono što kuća da od sebe. Jako se cijeni da li je kruh ispečen u kući, kakvo je ulje na stolu, kakva je so, kakvo je sirče, ocat. Znate, to su sve elementi koji se jako gledaju. A onda što je najvažnije, 70% ocjene je kvaliteta i kreativnost kuhara. 70%. 70%. Znate, sve drugo. To je vrlo zanimljivo. To su neke stvari koje ja i za recimo Michelinov vodič, čini mi se da negde ne znamo precizno. To negde jeste poslovna tajna, u stvari kako se ocenjuje, zar ne, je li tako? Zato ja to niti ne mogu. Naši inspektori su ljudi od povjerenja, ljudi koji znaju šta je dobra hrana i šta je dobro vino. To nije sad neki ždero, eto gurman, on voli jest, pa to ajmo žur. Nije to žur, to je ozbiljan posao. Jer čovjek koji to ocjenjuje mora biti skoncentriran. Da prepozna, prvo se jede sa očima.
Prvo da ocijeni kakva je prezentacija. Onda da prepozna ukuse. Pa da prepozna harmoniju. Iako možda neki šokantna kombinacija, ali se fantastično uklapa. Tako da to mora čovjek na miru da radi. Zato to nije nikad žur. Prođe kroz 3-4 jela. Gledamo da se ne naručuju hladna jela. Može biti mangulica, ne znam kakva, ali šta je kuhar napravio osim da je narezao. Jel' tako? Da, znači negdje tako da mi, nekako najjednostavnije mi je dati primjer, na primjer, na tanjuru sad bilo šta da je, riba, mesa, bilo što, i sad prilog je vrijeme karfiola. I onda na tanjuru imamo kuhani karfiol, imamo pečeni karfiol, imamo spumu od karfiola, imamo kremu od karfiola i još onda ove, kako bi rekla, ove čips, neki, da. Znate. Tu se pokaže šta je kuhar znao. I on je napravio krasnu kremoznost, kako je uklopila se, na primjer, sa komadom tačno pečenog mesa, a onda nam onaj čips zahrska. Znate, mora se gledati na teksturu, jako puno elemenata se u stvari mora gledati. I tad se dobije prava slika. I preporučamo da inspektor nikad se ništa ne piše. Idemo i to očekivati i uglavnom da ne očekuju gostitelji po restoranima nekog ko vodi beleške. To jedino neko ko hoće da ima bolji, ili ko hoće da ima bolju uslugu, da ima bolju uslugu, može da se pravi da je inspektor, da se pravi. Naši inspektori nema šanse da bilo što zapišu, oni poslikaju telefonom danas svako. Svi slikaju. Znate, onaj vica nije bilo dobro, niste slikali. Tako da je to dobro. I kad završe, na primjer, kad dođu kući, naprave se malo notice, malo zapiske, par stvari i ostave makar dan, dva da to prenoći. Jer ta fantastična srdačnost konobara, što sam ja upozorila svoje inspektore, nemojte da vas zanese taj šarm. Mislite da će u Srbiji to biti problem? Da ćemo biti previše šarmantni možda? Je. Da. Evo, sad sam u kratkom vremenu, ovo je, mislim, već 6. put. Prvi put, drugi put, to je očaranost. Ti vidiš da on ne predstavlja stvari s lijeve, ne servira, deservira s desne. On to sve tako malo ali je toliko šarmantan da nema veze. Pa kažete, pa nema veze. Aha. Znate? A mi to sve pazimo. Što vodič ne sme da dozvoli. Vi se trudite da to standardizujete u stvari. Jer, pazite, to su Francuzi sastavili taj ocjenjivački list, da kažem, za sve države jednak. Jednak je u Francuskoj, u Austriji, u Luksemburgu ili u Srbiji. Znači, taj standard je apsolutno isti. Da. Što je fenomenalno, jer to u stvari, pričao sam i sa Vanjom, to je sad nešto, prvi put je takva situacija da tebe to kao ugostitelja stavlja barabar sa nekakvim ugostiteljem iz Singapura, iz Francuske, iz Austrije, iz Slovenije i možeš da komuniciraš sa njim na istom nivou, ocenjen si na isti način. U tom smislu, znači, nema razlike između zemalja. Ovo što ste vi uvodili, to su samo šta se ocenjuje kao dodatno, ali ne način na koji se ocenjuje. Prezentacija jednostavno da mi što bolje predstavimo tu državu o kojoj radimo. Zato što je u stvari ima ogroman utjecaj na turizam. To je ideja. Znate šta, uvijek nešto sanjaju turizam, 5-zvjezdični turizam, pa ako ti nemaš dobro ugostiteljstvo, zaboravi. Svako kad ode pogledat manastire, crkve, šume, banje, hoće da sjednu i da jedu, je li tako? Tako je. Hrana je... I hoće baš iz tog područja da nešto probaju, jer su toliko proputovali i neće jesti isto stvar što jede kod kuće. Svakako. I onda inspektor dobija nekakvu ocenu, u svoju slaže. Ne, to je savršeno. To je na računaru i to je otvoreno. I onda on svaki put mu ponudi više opcija koju ocjenu bi dao i onda on to izabira i na kraju pritisne, izađe broj i broj kapa. Aha, odlično. To bi sam volio da razjasnimo za nekog ko ne zna. Nema tu namještanja, nema. On je pritisao i završio. Digitalizovano je, znači... Savršeno. A ne, pa znaš, dobar mi je, pa zadnji put je bilo bolje. Jedino što? Ako opazim da je
instruktor možda bio previše euforičan ili imao slab dan. A ja znam da to nije tako, zato ja uvijek imam jako puno šaptača. U Sloveniji znam i tako sve da kažem, ja to volim reći birtije. A ovdje imam jako puno šaptača koji su mi već rekli gdje je šta, što ja nisam obišla i vidjela. I ako mislim da to nije baš prava ocjena, jer mi hoćemo da nagradimo ugostitelje. Tako je. Ne da ih penaliziramo, ne da ih tučemo, ne da ih šikaniramo. U vodič ulaze samo oni koji su dobri. Ko nije dobar neće biti unutra i smiješno mi je, ja sam u jednom vodiču, pa to jeo pa ovako pa onako i završava. Ali kad razmislim ne bi se više nikad vratio. I to staviš u vodič. To je glupost. To je glupost. Mi želimo da nagradimo i ispostavimo ljude koji se zaista trude. Ko nije dobar po tim nekim regulama koji su Francuzi postavili već toliko godina nazad, normalno da se to ispotpunjavalo i radilo bolje. Šta smo mi primijetili u Sloveniji? Kao prvo, poslije prve godine se povećao promet 25 do 30%. Odmah. Svi su to opazili i toliko stranaca je došlo jer za restorane koji su ušli. Jeste. Ja, normalno. Da. I isto tako će biti srpski za Srbiju, će biti u srpskom i engleskom jeziku. I onda je to lijepo. Mi ćemo naštampati 6.000 primjeraka. Tako da mislim da će se to baš onako dijeliti, da to dođe do mase. Jel se oni prodaju na prodajnim mestima? To će turistička organizacija. Oni će se odlučiti. Vjerojatno će biti nešto kad idu na sajmove i to kad je puno kontakta sa strancima, vjerojatno će ih i dijeliti. A ovdje imaćemo vjerojatno priliku u Srbiji da ih kupimo. A sigurno. I Gomio nikad isto tako. Isto tako imamo naručioce koji onda naruče po 1.000, 2.000 koliko za njih posebno, jer onda čak napravimo i individualne, jer onda, na primjer, još ovdje stavimo i logo na unutarnje strane ili... Za naručioce u stvari. Da oni budu kao custom neka varijanta posebno za njih. Jeste. Jer to im je prekrasno za poklon. Dobru flašu vina i dobar vodič koji je u autu. Istina da se može sve pogledati na telefonu, ali knjiga je knjiga. Svejedno je to. Ja gledam, mladi ljudi se ponovo vraćaju na čitanje, na knjige. Ponovo je knjiga dobila na papir. Pa i u svemu. Tamo stoji gramofon, pored svih MP3, CD-ova, DVD-ova. Vraćamo se, usporavamo, trudimo se da usporimo malo. Mislim da je to... Šta je još novost? Mi damo lijepe slike. Jer i kroz slike želimo da predstavimo tako neka područja, neke znamenitosti, da apsolutno je u funkciji razvoja gastronomije i turizma svake države. U svakom slučaju, taj aspekt je afirmativni. Apsolutno. To je negde važno reći. Šta mislite... Da, i samo da razjasnimo, znači za ko ne zna ranije, dodeljuju se u skladu sa ocenom, dodeljuje se određen broj kapa, koji mi dodaje broj kapa od 1 do 5, s tim što je 5 neka ezoterija o kojoj maštaju svi, jel? Ja sam bila u Parizu u 2 restauracije sa 5 kapa. Posebno me se dojmio Christian Lesquer. On je čak i došao na prvo podjeljivanje nagrada u Sloveniji kad je bilo. Ali to je Georges Sang, to je uglavnom su Arapi gosti, jer oni se to mogu priuštiti. Dobar, Kristijan me je častio, pa je to bilo wow. I što je još lijepo kad u restoranu sam mi lijepo prepozna znanje koje kao imam, da se još više potrudi i to je poseban doživljaj. To je, ja volim operu. To je meni, znate, od uvoda, pa kad se razvija, znate, kad je moderato, pa onda allegro, pa crescendo, pa onda završi u velikom stilu. To je zaista lijepo doživjeti to. Kod Christiana Lesquera to je bila ludnica.
Tako, restorana ima jako malo. Ja znam da je bila neka priča da je bila ideja da 5 zvezdica to otprilike ne zaslužuje niko i onda je godinama nije niko imao, je li tako? Da, ali mora se ipak priznati, a da ne govorim koja je to financijska sredstva uložena. Znate koliko je to u podrumu vina, alkoholnih pića, svega mogućeg. Servis, najbolje čaše, sve je najfinije što postoji. Da. Konačno u Evropi zaista da nema tih još bogatih izvan Evropljana, teško bi te restauracije preživjeli. Ali zato, sa 4 kape, ne mora to biti takav nivo, ali može biti mlad, inovativan, da kažem malo lud i otkačen šef koji ima i gušt i strast i znanje i ukus i sve moguće. Mi ih imamo u prošle godine, već sam skoro htjela reći koliko će ih biti, ali prošle godine je bilo 6 restauracija, na primjer. 6 sa 4 kape. Yes. Aha. To nevjerojatno je koliko je u zadnje godine gastronomija u Sloveniji otišla naprijed. Ja si umišljam da makar mali taj komadić, taj mozaik koji smo krasno već sastavili u Sloveniji, da smo i gomio doprinijeli. Sasvim sigurno, to sam upravo htio da vas pitam. Razgovarali smo o tome i sa Vanjom i sa drugim nekim mojim gostima. Objektivno smo svedoci i u Srbiji jedne onako ozbiljne gastronomske revolucije posljednjih 15-20 godina, od postanka vinarija, sad imamo gomilu malih divnih vinara, svašta nešto se dešava. Vino i gastronomija uvijek ide ruku pod ruku i dižu jedno drugo. Dižu jedno drugo, oplemenjuju, jest. Ali zanima me, i onda smo pričali negde kako postoje tu sad razne neke faze i prolazimo mi te faze isto kao i drugi. Mi često umemo da budemo jako kritični prema sebi, kažemo, mi ne znamo, svet je ovako, svi su prolazili te neke faze, neko pre, neko kasnije. U Sloveniji smo možda samo 15-10 godina prije, samo to. To sam htio da pitam, kako je to izgledalo na slovenačkom tržištu? U kom trenutku ulazi Gomio u Sloveniju? Sad ćemo izdati 4. knjigu. 4 godine, znači. Jest. Ali zaista se vidi. I znate šta je još lijepo? Ta želja u šefovima da se dokažu i pokažu, da i oni dobiju kapu više. Ako ne baš kapu, onda makar pola boda više. To postane važno. I taj takmičarski moment. Apsolutno. Kako ne, svaki put kad vas neko ocenjuje, to postaje motivacija za nove uspehe. Vi da trčite neke krugove, da to niko ne vidi, ali ako neko ipak uzme štoparicu, ti će se malo više potruditi, jel tako? Kako ne? Tako da mislim da je to pozitivno i mislim da će to, vjerujem, da će to jako dobro uticati na razvoj kompletno scene i gastro i enološke. Sigurno, to će biti jako dobro. Apsolutno je to pozitivna stvar, ne postoji ništa negativno u tome. A da li mislite onda da je Slovenija u boljem trenutku dočekala Gojmio nego Srbija u tom nekom, da kažem, stepenu razvoja? Ako kažete da negde gastronomski Slovenija ide tu negde 10-15 godina ispred, a Gomio je znači ušao pre 4 godine, mislite da je Slovenija nekako spremnije dočekala tom? Znate šta, okruženi smo, Austrija, Italija, ipak je Evropa još malo bliža i Slovenci su ludi na putovanja. Ali to rijetko koji iz regije ili ex države koji je toliko lud na putovanja kao Slovenci. Generalno ne bi rekla da su neki veliki gurmani, ali ih zanima dobro probat, otići. Konačno, evo ja, već iduće godine će biti 50 godina živim već u Sloveniji, znate da sam Banja Lučanka, ali otišla na fakultet i pustila korijene. Sad vam je jasno koliko sam je već i stara. Ne samo koliko sam iskustava nakupila. Sa puno iskustva. I onda ja svoje itinerare radim tako. Da idem obići i probat vina i vina te regije ili te restorane. U dom, u Sao Paulo sam isključivo otputovala zbog te restauracije. U Santiago sam putovala isključivo zbog restauracije Borago. Malo ludo, ali ja jako puno radim, ali zaista cijeli život jako puno radim, više poslova istovremeno.
jer me to i motivira, a i daje mi mogućnost da si to sve priuštim. Da guštate. Da, ja to ništa ne slažem, nego si samo ulažem dalje, jer to niko ne može izbrisati. Nadam se da neće biti gubljenja pamćenja. Niko mi ne može ukrasti. A toliko se to širi. Što može, jeste. A hrana je tu i gastronomija je tu ogroman deo nečeg što možemo negdje da doživimo, što pamtimo u stvari. Apsolutno. To je, a jel možemo da napravimo, pošto je za Srbiju sad u istom trenutku praktično dolaze dva velika vodiča, Michelin, koji je negde onako opšte mesto, opšte poznato ime. Prvi počeo, ja mislim da ima više od 120 godina. Kapu dole. Teo sam da idem i ja po svijetu u Michelinove restauracije, da se razumemo. To je svakako parametar i često vidim na nekakvim informacijama restorana, vi vidite koliko zvezdica ima i koliko ima kapa, odnosno koliko bodova po Gourmet-u, ali jel možete da uporedite recimo šta su razlike, a šta sličnosti u pristupu samom? Rekli smo negde Michelin malo je više okrenut ka tom, možda tom finom fine diningu, ka tim vrhunskim restoranima. Nije moje da ja, pogotovo što imam licencu evo za Gourmet i za Sloveniju i za Srbiju i zaista to organiziram i radim na tome da govorimo o drugom vodiču. Jednostavno samo mi se ne dopada su se kriteriji promijenili. Od toliko strogih propisa, zahtjeva da se odjednom dadne nagrada nekom štandu u Aziji. Evo, to jer ja nisam ni potrošač, ni osoba za takav tip prehranjivanja. Ja volim sjesti, ja volim da me se mazi. To nije svaki dan, to nek bude slavlje i zato onda hoću da to bude na takvom nivou. Drugo, ne sviđa vam se u taj pravac, Neka svako radi svoje. Ja nastojim još oplemenititi to što mi radimo u našem žutom vodiču. Žuta knjiga. Da. Znate, svako zna svoje i svako donosi različite odluke i zaista nije moje da to komentiram. Kako ne. Ali idem u restauracije s Michelinom zvijezdicom. Apsolutno. Ja volim da uživam i sve što je dobro. Apsolutno. Znate da cenite. Da. Vi ste, ajde da kažemo nešto o vašem vinskom putu, gde, kako ste rekli, imate puno iskustva. Vi ste vinska akademkinja. Možemo da objasnimo šta to znači. Znam da je to jedan od nivoa u stvari. Mi ga zovemo ovdje VSET, bez obzira što je WSET. No, ja imam još neku drugu posebnost, što ljudi koji su završili WSET ili Wine and Spirit Education Trust, ja sam prvo došla do najvišeg stepena sommelijerstva. Znate šta je najljepše na svijetu? I što se može čovjeku desiti? Da mu hobi postane životni poziv, vokacija i da se time bavite. Tu sam ja nagrađena. Vratit ćemo se možda ako vas bude zanimalo na restoran. Jer sam preko noći napravila čudo od restorana i sve. I htjela sam imati znanje o vinu. Ne samo da ja znam piti, da znam prepoznat sorte, da ja na slijepom testiranju prepoznam da sam tu jako dobra. Nego sam se htjela obrazovati. I onda sam završila sve stepene sommelijerske škole. Onda sam čula tako, sommelijerstvo da znanje, kombinacija hrana vina, služenja vina, savjetovanja vina. Wine and Spirit Education Trust, ja bih rekla, je više škola za vinske prodavače, za prodavače vina. Tu dobijete zaista širinu, upoznate sve sorte, teroare, posebne regije, sve moguće. I ja sam to u Londonu završila. Postoji nekoliko nivoa, 3? Da, 4. Ja sam 4 diploma. I kad završite diplomu, 4. stepen, onda u Austriji, u Burgenlandu, u gradiću Rust je vinski institut gdje i podružnica engleske škole, jer konačno Wine and Spirit Education Trust je nekako najvažnija, najpoznatija vinska škola na svijetu.
Normalno da smo malo čudno gledali šta ja u mojim godinama radim tamo, ali ja sam se zabavljala. To je bilo jako dobro. U 9 bi počeli i to se cijeli dan pije, probava, znate. I ja sam zaista probavala, pa malo pljucala, pa to, ali negdje od 4 do 6 su dolazla ona vina od 200 funti pa gore. Boga mi ništa pljunula nisam. Ja sam uživala. Znate, oko mene su bili 30-godišnjaci kojima je bilo stalo, jer sa tom diplomom ti se vinski biznis. U biznisu vinskom se zaista otvaraju vrata. Ne možda na našim područjima, ali na zapadu je to i po svijetu jako, jako važna diploma. I poslije toga u Burgenlandu je mogućnost da se izabere neka tema, da se predloži komisiji, ako je one prihvate, ti napraviš pismeni rad, kojeg onda, Slovenci bi rekli, zagovaraš, kojeg braniš pred tom publikom. I sad ja sam izabrala rumenu rebulu i pitaju mene kad sam ja došla, prihvatili ja to sve napisala, predstavila naše par vinara baš sa njihovim odličnim karakterističnim virom iz te sorte. I sad kaže meni jedan onako prepotentan, zašto rebula? Sam rekla zato što je to najbolja bijela sorta. Ja jako volim Chenin Blanc i zato mi je bilo, sam rekla, bolje od Chenin Blanca. Sve se radi. A on meni kao, vi ste zaista zaljubljeni, ali onako malo skoro podsmiješljivo. Kad sam ja njemu objasnila šta se radi od rebule, kako ima debelu kožicu, kako kasno pupa, kako uvijek sad održi tu visoku kiselinu koliko god da je 45 stepeni. I zbog te kožice da može ostati na trsu do novembra, da se već mrežura, pa da se od toga, znači od malo ranije spektar, od ranije berbe do kasnijih berbi, da. Fantastičnog slatkog vina nema da nema šta se može raditi od rebule. Tako da rebula mi je ono pri srcu, apsolutno, zaista. To sam pročitao, nadao sam se da ću imati priliku da vas ponudim rebulom. Danas našao da nema biće prilike, pa ćemo popiti neku rebulu. Da, u svakom slučaju, to je bila kao kruna u stvari koja je vezana za WSET, je li tako? Ta odbrana tog rada. Jeste. Ali morate završiti diplomu. Diplomu dobiti i onda postoji ta mogućnost. Tako da je dosta posla, dosta vremena sam uložila, da ne govorim koliko para. Jer, znate, vi dobijete čaše bijelog crvenog vina, pa sad izvolite. Recite koja sorta, kako napravljeno, iz kojeg područja, to treba biti i 3 sata, degustacija 3 sata je pismeni na engleskom jeziku. Kada se to sve dešavalo? Koliko je to? Ja sam diplomu, znači 16. diplomu sam dobila Wine Academiker. Kad se prošao cijeli proces, 17. sam dobila diplomu. Svaka čast. I vi ste, to sam negde pročitao, da ste jedina žena wine akademik na ovim prostorima. Ja mislim da je to još uvijek. Ne znam, ne provjeravam, jer konačno nisam to išla raditi zbog aplauza. Meni je to važno. Ne, ali hoću da kažem, vrlo je retko doći do tog nivoa, to je... Treba si uzeti dosta vremena i treba imati zaista dosta novaca. Jako puno pomaže to sve, znate, kad ja... Mislim da je bio baš jedan modri Pinot iz Yarra Valleya, to je područje iznad Melbourna. I kad ja uzmem i... Znate kad vam negdje iz podsvijesti Yarra Valley. I jako puno je to značilo da sam toliko putovala, da sam toliko sve probala i popila. Da, znate, da se vi sjetite, tu sam imala tako jedan benefit svojih putovanja i tih silnih potrošenih para. Pa na tom nivou sve mora da se sklopi kroz ličnost. Nije samo edukacija otići u školu i položiti nekakav ispit, sasvim sigurno. To je teško. Jer to je ipak... Jednu kolegu sam gledala, nije ni vladao engleskim. On se jedniče toliko namučio, to je strast je imao do vina. On se toliko mučio, on je učio tačno kako se piše. On vjerojatno nije ni znao izgovoriti, ali je naučio sve. Znate vi koja je to... Koji je to trud, koja pasija? To je strašno.
Da, nekome. A recite mi vezano za, strašno me zanima sad cijela ta vaša istorija. Imali ste restoran u Ljubljani? Da. Kako je došlo do restorana? Niste pre toga se bavili ugostiteljstvom na taj način? Ne, ali znate šta. U mojoj kući Banja Luka 23 nacije, to su uvijek bilo otvorena vrata, to su uvijek nešto pilo, nešto mezilo i djeca su uvijek mogla i probati, ništa nije bilo zabranjeno. Jako sam voljela sa roditeljima hodati po dobrim restoranima, po dobrim hotelima, meni je to uvijek bilo fajn. U Banja Luci se dobro jede. Da, ali puno su oni i putovali, tako da sam ja i preko njih sam u stvari upoznala i Ljubljanu i tako je zavolila i bila onda odluka da idem studirati. Da tamo studirate, aha. I tako da od maloga je to bilo blisko i moji su posvećivali jako puno pažnje i hrani i vinu. I poslije, igrom slučaja, znate, u studentsko vrijeme bilo super ako dobiješ posao na sajmu. I bila je tako jedna ekipica koja smo uvijek radili na sajmovima. Sjećam se u to vrijeme 100 maraka dnevnica. To je bilo super. Bog, da. I onda me jedan put pitaju na sajmu, jel bi vi otišli u kancelariju Jugošpeda? Kažem ja, šta oni rade? Pa kaže sajamska špedicija. Pa isto tako, pošto imaju puno stranaka, kava, pa ako treba nešto prevesti. Kažem, jel 100 eura? Je, super, jel ali je s kapetane? Pa super, odo ja. I 3 puta ja onda zapored radim za taj Jugošped. I oni kakvi su luđaci. Oni mene studentu, na studentski ugovor, ostave memorandume, pečate, barirane čekove. I ja počnem raditi za njih. Znate koje je to povjerenje? A valjda su me snimili. I onda sam radila 10 godina za Jugošped. Nažalost, onda puče sve ovo i dođe svo to ružno zlo. I silom prilika onda u Ljubljani bilo puno profesionalnih sajmova. Ja nastavim raditi taj sajamski posao. Sajamsku špediciju. Nego, da vam ne kažem, to je bilo fantastično. Zarade za cijelu Evropu bila ista tarifa. I za onog u švicarskog i za ovog u Sloveniji ili Srbiji ili bilo gdje. To je bilo wow. I kako sam ja još u djetinjstvu stalno slušala mog oca, inače bio financijski direktor velike firme. Šta bi on ima svoju birtiju. To mu je glavno da bi on imao svoju birtiju. I to je negdje ostalo tu. Znate, zapis u sivim dželijama. Da se ugradi u DNK. Ja se sjećam poslije otvorenja jednog automobilskog sajma, prijateljica me zove, isto i ja, tako pričala kako bi ja. Ja sam jako puno putovala i bila u dobrim restoranima, pa bi ja isto nešto tako napravila. I zove me kolegica i kaže, evo, u pol Ljubljane, ispod kinoteke se prodaje restoran. I poslije 7 dana ja njega kupim. Zahvaljujući sajmu i tim mogućnostima. I pošto je bio ispod kinoteke, gore je bio kafić Merlin, onda sam ja napravila restoran Monroe. Tako da smo imali Merlinku. A radila sam u to vrijeme još i pored svih mojih privatnih preduzeća, još sam radila i kao predstavnik Klagenfurtskog sajma za Sloveniju. Onda su mi oni rihtali da sam iz Neki to vole vruće kupila i autorske fotografije i tako. Zaista sam se posvetila. U Bosni se kaže ko masla ima i šta maže, tako sam i ja mazala svašta. Na primjer u Rogaškoj, sjećam se kad sam došla, ja sam iscrtala čaše i naručila sam 17 različitih vrsta čaša, ručno rađeno. Znate vi kako je to bilo tanko? Čaša kad je pala, ona se odbila. Jedino kad je bio nepažljiv konobar, pa kad je uzeo ovako, jer se morala polirati ovako, jer se tu zavrti i pukne. Ali vi možete misliti 17 različitih čaša. Prva sam uvela 50 sa 50 salvete, pa ove dugačke kecelje. Koje godine je otvoren restoran? 95. Možete vi misliti 95. 128 etiketa na čašu. To i sad ne zamislio. 7 i 9 hodova menije degustacijski. Tad se to reklo slow food. Tako da sam ja napravila Monroe, prvi slow food restoran na Balkanu i 8 godina sam ga imala sa istom ekipom. Opet nešto nezamislivo. Fenomenalno. Ali, jako sam ih uvažavala i to mi se ne dopada i to stalno govorim. Vlasnici restorana se ružno ponašaju do zaposlenih. I to tvrdim.
tako rijetko da neko prepozna tog čovjeka koji tamo gine, koji ima tako radno vrijeme, koji se trudi, da ne kažem da sam ih jako dobro plaćala. Uvijek jako lijep odnos sam imala do njih. Apsolutno persiranja. Nije to bilo da skoči mali, da ovo... Ne. I što je još bilo, nisu oni toliko mene volili, ali jer je to bila biznis restauracija u centru, mi nismo radili subota nedelja, samo ako je bio neki rođendan žur. Znate što je za ugostitelj? Pa i sve je nezamislivo, da, kao da se ne bavi tim poslom, kao da se bavi normalnim poslom. Onaj koji je u petak odradio, onda tako su, ja sam rekla, vi se dogovorite, ja sam im sve pustila. Vi se dogovorite, ali ja ne želim da čujem da je problem. I onaj koji je u petak odradio je došao u ponedjeljak popodne. Pa gdje to ima? To nema nigdje. Pa nigdje, znate? Da. I onda gospođa Nataša, koja mi je bila menadžer, ja sam se bavila vinima i dovodila sam, jer upravo zbog prirode posla, 95% sam radila sa strancima, sam ih, kako da ih pomazim, sam vodila ručkove večere. Sad kako ste imali dobro, gde? A to kad su zapadnjaci vidjeli, da ja imam na takom nivou restoran, nije trebalo ugovor za sljedeću godinu. Mi smo to sve dogovorili. Sve je funkcionisalo za stolom. Tako da bi išlo jedno s drugim. Divno. Je li bilo iznenađenja nekih kada ste ušli u ugostiteljstvo? Jel ste nešto možda drugo očekivali, obzirom da niste imali prethodnog iskustva? Ne, jer znate što, ja uvijek kažem, ja sam birtijsko dijete, birtijski tip. Ja sam voljela, moji su se uvijek smijali kad su išli na te zabave. Mene su stavili na klavir, ja sam spavala na klaviru dok su oni tamo žur, imali cirkus, ništa to, mene nije. A vidite koliko je to zanimljivo. Sad već postajem i primećujem u razgovoru sa, pa recimo i s Igorom Lukovićem, kojeg znate i tako, stalno čujem kako su roditelji nekih uspješnih ljudi koji su u gastronomiji bili jako intenzivno zaljubljeni u gastronomiju, u kvalitet, imali su odnos prema hrani, prema vinu. Koliko je to fenomenalno da vidi se u stvari kako se prenosi ta ljubav prema hrani, prema vinu, prema odnosu, prema namirnici. Bila je neka devojka koja je razgovarala, Tijana, ona pravi zanatski puter u sred Beograda na Dorćolu, ima malu mlekaru od 30 kvadrata i pričala o svojim roditeljima kako su oni voleli, kako od bake koja pravi crevca na stolu. Imali su odnos, pa ako nešto nije dobro, bacala je majka torte i tako. Ali taj odnos, ja to razmišljam zbog svoje dece, ja sam nekako prvi u toj liniji koji je vezan za gastronomiju i deca su definitivno opterećena time, jeli su svašta. A nije to savršeno nasljeđe koje im ostavljate? Ali ljubav. Da, ali sad kako to prepoznajem, sve sam zadovoljniji jer vidim fenomenalne gastronome čiji su roditelji bili takvi. I mojim isto tako, znate, i priuštice. Radije su uštipnuli na nekoj drugoj strani, nije se kupio novi usisivač dok on radi. Nije se kupio novi tepih. Dobar je. Oni su radije otišli, pojeli i popili. I to su, ili otputovali, to su prenijeli onda na mene. I zaista, ja uživam u tome. Sigurno vas je to oblikovalo. Jednim ozbiljnim. I restoran je radio... Do 2003. Aha. Tako da svi današnji veliki slovenački šefovi koji su negdje stariji oko 45-50, svi su dolazili kod Mire u Monroe da su vidjeli šta se radi. Šta treba. Da, zaista, niti ne želim biti lažno skromna, mislim da se napravila krasan iskorak ka savremenoj kulinariki Slovenije. Tako da, evo, nemašem ti to, jer svako se trudi, ali mislim da neki doprinos je i s moje strane. A poslije toga, negdje 2002. sam već na općini sam dobila krasan prostor, u stvari više prostora, pa sam ja to rušila, gradila i napravila vinoteku, ali posebnu vinoteku. Često su mi rekli da sve radim i da sam radila sve prerano, makar 6 do 7 godina. Ja sam rekla, ja sam to radila sebi za gušt, ja sam na drugu stranu zarađivala pare, a ovdje sam si radila svoje dnevne sobe i svoj gušt. Tako da sam ja onda uz Ljubljanicu napravila krasan prostor koji je bio vinoteka, ali posebno vinoteka. Galerija umjetnosti i vina.
Aha. Na mjesec i po smo mijenjali izložbe. Ja sam sponzorirala otvorenje, postavku izložbe. Imala sam zaista par ljudi koji su edukovani i koji su i predlagali koje ćemo mi umjetnike predstaviti. Znate, nažalost, ja se moram zapitati kad sam zadnji put bila u galeriji. Ne znam kako vi. Mislila sam da je to idealna prilika, znate, da se sjedne, da se pogleda čaša vina, nešto malo zameznut i da se pogledaju slike, kipovi. I to stvaranje tih lokala, tih mjesta. Više puta, ali sjećam se, kad su me pitali, pa kako to, dakle energija? Se rekla, znate, sjetite se malo, zavrtite, kad ste bili mladi, pa one prve ljubavi. Kad vas odnese, kad vas očara, kad dobijete energiju, opet ja na vjetar u krila, i onda sve može. I to je toliko kreativno, toliko lijepo. Družimo se, uvijek je to onda brainstorming, pa smo domišljali se mojim prijateljima jer su bili dizajneri, arhitekti. Uvijek smo mi nešto onda pojeli, popili i došli do novih ideja. Tako, ali... Negdje sam vidio da ste izložbu pravili čak neki koja je bila samo jedan dan. A Jadranka Stojaković, moja prijateljica, moja duša, velika, zaista... Za Jadranku sam napravila onda jedanput za moj rođendan sam veliki koncert, jer je ona već bila u staračkom domu i bilo je kratko sa novcem, a onda sam ja pozvala, pošto znate kako je u ugostiteljskom poslu, znate sve. I moram reći, svi umjetnici od klasičara, da kažem tako, klasičara do džeza, do tamburica, svi su došli. Ugostitelji. Napravili smo u dvorani okolo i okolo štand hrana, vino. Tako da ljudi, prvo je bio koncert, a onda se išlo okolo i meznulo, popilo i kompletno sve u kovertu i odnijela vaci. Znate kako je, jaci. Znate kako je bilo dirnuto, ali da. A to je bilo savršeno. Da. Mi imamo, meni mama bila Ukrajinka, znate, Ukrajinaca je bilo puno, Prljavor, Banja Luka. A naš veliki violinista Sašo Olinjuk je isto. Njemu je tata bio Ukrajinac, tako da smo se mi onda i po tom dijelu ukrajinskom. U galeriji prvo izložba, onda smo nešto dobro pojeli, popili, a onda Sašo Olinjuk, on je, kažem, violinista, ali njemu date pepeljer, on svira. I onda su on i Jaca, 2 gitare i takav koncert. I toga je bilo puno u Galeriji umjetnosti i vina, ali me to iscrpljivalo. Znate, to je jako naporno. Ja volim popiti, ali ne volim biti pijana. I ne volim i ne cijenim ljude koji su ovisni od alkohola. Možda se čudno čuje. Ja koja kažem da sam ogromno popila, ali i uvijek savjet. Čaša vina, čaša vode. Nije floskula. To je zaista, jer se dehidrira i konačno češće se ide onda... ja kažem na minus, treba to čistiti iz sebe. A ništa nije ljepše nego sjediti sa prijateljima. Vino se ne pije sam. Ja u životu sebi nisam otvorila flašu. Pa imam više od 2500 boca, ja imam i skladište svoje u minus 3. podrumu, a znate, 12-14. Na pravoj temperaturi. Fenomenalno. Ne na temperaturi dnevne sobe. Ne, to je nego zaista. Francuskog zamka srednjovekovnog. Da, priuštila sam si zaista tako skladište da je to savršeno. Samo sa prijateljima. Možda kad kuham, ali ja kad kuham to je onda 5 do 10 jela. Ja zaista onda pravim te slijedove. Jako. Pa mislim, i vidi se, volim jest, volim kuhat sve. Znate, ne pitajte me gdje sam danas bila. Nećemo valjda gledati na hrvatskoj granici. Neće, sigurno. Te pečenica ova, te pečenica ona, pa kajmaka, pa duhan čvarci, pa pegla na pirotska kobasa. Ja sam to sve nakupovala i dobro, u hotelu sam stavila, pošto su dupli prozori, sad je to sve tamo sad je na hladno. Pa to svi ljudi znaju, a da ne govorimo o rakijama. Kajsjevača, dunjevača, a šta ja volim Calvados, ali je vaš Manastir Kovilj. Manastir Kovilj, da.
Wow, ma kakav Calvados, božansko. Jeste imali prilike da upoznate monaha koji je zadužen za Nisam, pravljenje? pa bit će prilike, evo. Otići ćemo, on je fantastičan. Ajmo mi na to nazdraviti. Evo, dogovorno živeli. On je naš ovde Zemunac, monah Kalinik, Zemunac ovde koji je bio, mnogo je smešan zato što je onako 90. onako je brz ko neki onako kriminalac, on je tu držao nekakve menjačnice po Zemunu i to i u nekom trenutku se čovek zamonašio. I u manastiru Kovilj je već jako dugo, ali i dalje tako priča kao iz onih filmova iz 90-ih, onako brzo, jako je smešan, divan. On je uzeo da razvija tu ideju pripreme rakije i čitao je neke francuske knjige o pripreme i taj Calvados je fenomenalan. Ja volim Calvados, znate, baš u periodu kad je pucala država, ja sam onda je puno dokumenta donijela i sve što je Jugošped onda od Mađara potegao novce i dobijali smo se u Beču da smo dosta toga organizirali i sjećam se jedne večere. Znate vi koliko je to sad godina nazad. Calvados sam pila onako usput do te večere. Poslije večere ja kažem, ja bi jedan Calvados. Ne, ja nisam od konjaka. Konjak je meni previše zaokružen, previše mekan. Previše upeglan, da. To... Meni je lijepo da malo, još malo i ono, znate, opali pa da kažete da malo štrči. Meni je to fajn. I donesu u tako malo tulipan čašici koja je bila topla i na kojoj su dali stakleni poklopac, tako mali. Kad sam ja to otvorila, kad je onaj ugrijani Calvados, to je bila ljubav na prvi i zadnji pogled. I zato mi je ova jabukovača Arkanja, pardon, iz Kovilja. I sad opet moram potražiti, jer mislim da samo u vinotekama ima, da nema u trgovini. Čak nema ni na Dutiju. Ja volim tamo... Imaju druge stvari od Kovilja, ali nema... Nema Arkanja, aha. Lepo je otići tamo, jako je lep manastir Kovilj i lepo je vidjeti, baš bi voleo, ako napravit ćemo priliku da... Slušajte, prijateljica mi je rekla, pa u tim godinama, i tako si jako, jer ja puno pišem, ja pišem za 3-4, imam i kolumne, putujem, jedem i pijem, predajem, školice, ma svašta zaista. Da ne zaboravim da vas pitam za školu. Dobro. To mi je. I kaže mene prijateljica, a šta će ti sad još i Gomio Srbija? Se rekla, vidjet ćeš zbog ljepote življenja. Pa ovako malo kao fantaziram. Sad je već 3 puta bila i zadnji put kad smo bili, vozimo se nazad za Ljubljanu. Ja rekla, sjetila sam se tvojih riječi. Meni skoro suze da idu na oči. Ja rekla, kakvi su ljudi ovdje. Moram se sad smiriti, evo, zasuzila sam. Zaista, vi ovdje to ni ne vidite. Nego onako iz one hladnije varijante, znate. Teško je, kada si tu, kada si tu, ne možeš da vidiš sa strane, jeste, tim očima, da. Baš vam hvala na tom, na tom komplimentu. To vam iskreno kažem, to zaista je lijepo. Evo. I zato se bavite sa inspektorima da ne budu očarani previše. Da, to mi se jako dopalo. Pogledajte kako sam malo čak evo i zasuzila, moram malo to i pokupiti. Zaista, jer ja moram, i zato sam sinoć otišla u taj jedan restoran, da ja to malo provjerim, jer ta očaranost konobarima, to je malo opasno. Znate, da kažemo samo da se gubi fokus. Da vi niste neko ko ocenjuje, da ne bude zabune. Vi ne ocenjujete. Ne, jer mene se zna i prepozna. I ja uvijek i oblajem i kažem sve što mislim. Jel kažete, kada ste dolazili ovdje, ste imali prilike da podelite onako, jel vas pitaju? Ne. Znate šta, jedino mi se desilo... onaj dan kad je bilo na televiziji sam govorila. Kad je bila konferencija. Da. I u jednom restoranu, jedan iz Čista Mira, gospođo Miro. Mi smo se samo pogledali, nismo ništa komentirali, ali ja naglašavam, ja zaista ne ocjenjujem. I ja ništa ne popravljam. Ja mogu samo drugog inspektora još za dodatnu ocjenu. Ne želim, ja hoću da mirno spavam. Kako ne? Neću ja ništa tu da se prtlja, jer ja znam, ugostiteljski posao je težak, krasan, kreativan, šta god hoćete. Svi uživamo u aplauzu kad neko
pohvali, neko nahvali, svi mi to volimo. Ali je to baš onako težak posao. I ja da imam na vratu ili slabu savjest ili nekoga da ja nešto slabo napravim, Bože sačuvaj. Ja se ne bavim time, ja mogu samo još malo posredati da vidimo da li može ocjena biti bolja. Ne slabija, samo bolja. Koliko mislite da će, sad ako izuzmemo... Oprostite, samo to sam vam htjela reći što se tiče inspektora. Ja kad sam još dolazila, kad smo se dogovarali, vidjela sam ipak je Beograd mala čaršija. To su svi počeli priču, došla neka plava Slovenka, nešto to. Malo sam ostala paf, zato sam rekla, a ne. To će doći izvana, inspektori, da ih niko ne pozna, da oni objektivno ocjene, a za domaće, roštilj, pečenjare, te stvari, apsolutno Srbijanci, jer oni znaju od malega se uče što je dobro, što nije dobro, a ne sad dođe neko izvana, pa šta on zna da proba ajvar, šta je dobar ajvar. Jasno. Šta je dobar kajmak, nema pojma. Sir, ili tako. Zato to apsolutno povjerenje srbijanskim ocjenjivačima, inspektorima. Oprosti, ja vas Ništa. Htio sam da pitam da li ima, kako sad to iz godine u godinu, 2022. mi dolazi u Srbiju, jel se to nekakav ugovor potpisuje na neki određeni broj godina, jel to je sad nešto što ćemo imati redovno kao... Ja se nadam, jer naš običaj je da su obično i najčešće su ugovori na 5 godina. Turistička organizacija Srbije rekla samo na godinu dana. Što bi rekli, Slovenci nevoljni su bili, slabe volje su bili u Francuskoj, ali ja sam rekla, ljudi, meni se ta ideja jako dopada. Srbija je zemlja velikog srca, dobrog tanjura, dobre čaše, znate šta, o čemu govorim, i hrani i vinu. Se rekli, to je krasno da se predstavi. I konačno otvara se svijetu. Ljudi prepoznaju sad Srbiju sve više i više. Ne govorim samo o Slovencima koji po 10.000 znaju doći kad su praznici, nego i šire. Pogledajte vi na društvenim mrežama mišljenja ljudi iz cijelog svijeta koji namjerno ili slučajno dođu u Srbiju i kako odu iz nje. Znate? I pred vama je ogroman iskorak. Vidjet ćete, evo, proročanstvo Srbija će kroz svojeg astronomije shvatate da vi još uvijek imate pravo žito, pravo zelen, pravo povrće, pravo meso, sve još uvijek ne pokvareno, nije genetski promijenjeno. Svijet će doći da to proba. 100%. Da, taj moment gdje mi negdje kaskamo je jako dobar. Vezano za gastronomiju može da bude jako dobar. Gdje mislite da možda, imali ste sigurno prilike da probate da jedete po Srbiji, gdje mislite, ako izuzmemo ove fine restorane, negdje koji su prilično centralizovani u Beogradu, gdje mislite da će da možda biti problem? Gdje mislite da možda, šta možda manjka? Čitao sam neki tekst da ste pričali o situaciji u Sloveniji gdje taj moment sa servisom, konobarima, pominjali smo. Šta mislite da će u Srbiji, razmišljamo o tome, da li će da se desi situacija da imamo recimo jako dobru namirnicu, jako dobru hranu, ali da možda nekog formalnog ugostiteljstva ili formalnog ugostiteljskog znanja možda, da li zaboravili mislite da će to da manjka? Zaboravili ste onu drugu kategoriju koju sam ja spomenula. Pop. Popularno. Pa nije potrebno da ti imaš 1, 2, 5 kapa. Je dobro. Ali, ako si ti pečenjara, ljudi meni preporučili, ali ne može, to je samo odojak na žaru, tačka. I bijelo i crveno vino. I tačka. I rakica ova ili ona. Ne može, nema šanse. Znate, da neko dođe u kategoriju pop, mora biti ocijenjen sa 10,5. Od 0 do 20? Da. Mora imati najmanje 10,5, da, jer tek od 11, Bože, sad sam i ja, evo sa pričom, moram i ja pogledat, ne, sa 13 već tek onda dobija kapu gdje su mi naočali. Znate, tako da sa kategorijom pop
Mislim da ćemo mi... Mislite da ćete da ćemo u Srbiji imati u stvari puno popova? Da, dobro sam ipak rekla. I tako je puno popova u Srbiji. Ja, što sam duhovita. Evo, to je dobra kuhinja, to je jedna kapa. I to je od 11 do 12,5. Od 11 do 12,5. Znate, i to treba doći do toga. A pop može da bude i 10,5. Znači, pop može da bude i manje od... Da, jer... Ali ne može da bude pop 8. Ne može unutra. Ne može, šta god da je, ako ne ispuni neodređene kriterijume... Znate šta, jer mi ipak gledamo i kakav je i toalet, kakve su salvete, pribor, čaše, sve. Što sam ja primijetila, sam bila u jednom restoranu koji nije fine dining i bio je pun. Ljudi nisu mogli pričati koliko je bila ta muzika glasna, jel? I 2 puta sam zamolila i ta konobarica je išla kao 2 puta smanjivat. Samo me unervozilo. Nisam onda... Pojela sam, kako vam rekla, ja volim sjedit, pričat, zabavljat se. Stvorila mi mjerimo koliko decibela je to. I to se penalizuje. Evo, to da. To je negativna točka, jer u restoranu, to nije diskoteka. To nije kafić. Znate. Tu su ljudi došli da jedu i da pričaju. Kako se pije vino uz priču i uz hranu. Tako da i to mislim da ćemo vremenom makar malo nešto uticati. Da će se uticati. Šta mislite da se dešava sa onima koji ostanu neocenjeni u Srbiji sad 2022. Šta to njima poručuje? Šta je savjet za njih? Da se potrude više? Da se potrude, vrata su otvorena. Apsolutno, i bit će prekrasno da mi svake godine, nadam se da će se to razvijati, da ćemo raditi nove vodiče i da dodajemo nove. Šta ljepše. Tu će se u stvari vidjeti pravi... I da neko što je imao jednu kapu, da on teži i dobije 2 kape, 2 da dobije 3. Zaista da mi to još malo tako da poguramo, eto, da tako kažem. Da se izdigne taj nivo. Divno. Samo još da vas pitam, zanima me, čuo sam da ste u okviru vaše vinske škole, vi imate vinsku školu, da je jako bitan neki deo, i tu sam čuo da ste jako strogi, vezan za lepo ponašanje i bon ton. Da. Ja se sjećam, kad mi dođe konobar, pa se ovako, sad da ne ustajem zbog kamera, pa se ovako naslonio, kaže, šta, već će znat po naglasku, šta bi vi? Pa kaže mi da pojedemo nešto, ali prvo bi ja jednu samo kavu da me digne, ako može sa šlagom. Nemoj sa šlagom, materet. Treba ići gore. Znate, nema tako, to može biti simpatično, ja to mogu pričati kao anegdotu. Kao anegdotu, ali... molim vas, to se zna šta se radi s lijeve strane, šta se s desne, koja se čaša smije primiti u ruku, koja ne smije. Mora biti propisani bon ton. Normalno, ja učim i ljude da se ponašaju kao gosti. Jer zato sam ja insistirala kad sam imala restoran, uvijek budite na distanci, uvijek govorite vi, normalno ne djetetu ispod 10 godina, ali 10-12 godina persirajte, pravite distancu, ne dozvolite niti gostu da se ružno ponaša. I taj bon ton je jako, jako važan i na njemu insistiram. I na tome ćemo vjerojatno u Srbiji morati malo. Ali taj šarm to pokrije sve, rekla sam vam. Da. I to ja moram paziti sad da moji inspektori ne budu zaluđeni sa tim srbijanskim šarmom koji zaista je. Neću da spominjem restorane, znate, ali to. Pa kažete, ali taj čovjek je bio bužanski, znate. Da. Sa osmijehom, kad smo rekli, pa to nešto nije to nema problema, sve će on to odmah srediti, zaista. Normalno da ga onda i financijski nagradiš. Jer si prezadovoljan i vidiš koliko se trudi. A svi smo mi malo i tašti, volimo da nas se pomazi. Kako ne? Pa dobro, ugostiteljstvo je nekakav hedonizam koji sebi dozvoljavamo. To ja uvijek kažem. Sebe častimo odlaskom u... Upravo to je uvijek mali praznik, veći ili manji. Jer svako može pojesti kod kuće ili na brzinu ili nešto namazati ili ugrist, ali sjedneš, pa uživaš, počastiš se.
Jasno. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru, ja sam iznimno uživao i baš se radujem da radujem se što dolazite, što ćete biti, nadam se, češće u Beogradu, nadam se ću imati prilike da vas odvedem na izvor ovog arkanja u manastir Kovilj. To sam uzela, to smo se dogovorili, tako je. A ne možete tek da mislite kako se ja veselim, pa dolazi proljeće, pa ljeto, pa april u Beogradu, stiže gomio. Evo ga. Hvala Miro, još jednom najlepše. Hvala.